থেকে লাপু হেলো পাতুমি নিলি কার্বি আংলং টুডে পু নিউজ সালং কে থেকলং do ladak aman peng ke do Karbi Anglong East Division BJP a president pusipu nili pan chini dak de lapen inut BJP long eklem bang phulo asongjal pulo state morcha secretary pune kupine lapusondo stame jase tame nili pinhi rat athengnu mate Karbi Anglong rat athengnu kipu gangtung bang lapen alang ni tum phanta kapachini gangtung bang ala pohelo je nili ke dam tangar ni Karbi Anglong Autonomous Council cepai phupon pen krong phli atowar Karbi Anglong long kroi pon put la so towar long ke klem ke dam ke chokche la pen la dak kumat matsi kacirat dum do tahai ma pusin nili dak kaning ye pondo la si hala bangso abang ke nili dak tenzing rong pi phanta phupon iglo mondol sk phanta phupon iglo na pen ilitum Karbi Anglong la Autonomous Council la long ake hoy alang li Dr. Tuliram Ronghang alang li phanta phupon lo pen omor sing tiso la pusonta phupon lo la sila dak abang nili pini ke cheng si ki pujia bang ke la phelo Karbi Anglong rat tum tanang chap du noy ke the kere tum pir the kadu tanang chap du noy la si ladak nili lam the bang lam klar nang ki pi la bang so lam klara bang ke tenzing rong pi man de ke klem wek for land along ka chepahem phua bang alang li le rada theng nu wang pen ke chok che enili kaning ke chok che kaning ke chok pustame balang li ke klem ke dam akam ka duk kawe alang li le nang chi piason te nilitum anjo se Karbi Anglong ratan ningarong po lapen nilitan ningarong po athe nili komarne party atum phale karju gali nili bangke officer tu masi karju janang le tum ke klem ke dam chok che pusi nilitum ki pu lasi lalo lapen CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai aphan lapen omor sing tiso phan dak amen kopi posinili ki pupon iglo labang ke lapu helo Karbi Anglong Autonomous Council a principal secretary alang li si ladak competent authority for land acquisition mane kala appointment pinangi puke proposal NHIDCL longke alang li si la so proposal ke kipi lasi nilit kachini nete tahai po setame principal secretary ame thang jung tong thang association alang li tumhan advice and epin ma CM EM tumhan advice and epin tong alang li proposal NSIDCL long ke tokma labang tali li chining tu lo labe hotu ni li chin de tai po je principal secretary aning hang ling claim long la puson ta duma arona long la ta chini yang tu lo lasi kopi posi kapen wall pon ma ke la helo lam the ke dam tangar ni an ni li tum state long stame dak local stame la so krong phlia puthak ke chok che ko an mali tum paklang bom lo la pen CM phantan le tum chuning ri lo EM phanta chuning ri lo je la so bang nang lang dun nang isar puni tum chuning ri lo setame pinian tame la so abisara bangke long le that lo la si nili tum mate nili ki puji bangke alang li tum ta ko pine kachira dum tu kok ma je alang li phan officer tum phan SK Mondol joint secretary athe alang li phan ke appointment Gulf of India le pi pusita under la ke KCC long sido la si alang li phan insai a hedet mante la support inquiry ta bia hedet nile tum CBI inquiry ta hanglo ED inquiry ta hanglo klar dak ben si hanglo stame lag hal an kali se tame Karbi Anglong Autonomous Council pen stame isa team pen ko pini isa lam ke klang lopot la so puthak insai nangi pu pinian ta thang nat ke klem ke dam ang thek awe det la si nile tum ki pu alang le tum phan dak kachirap dum doma pusin la si nile tum ki pu ik la si nile ki pu ik mangke la hello klar dak alam mangke la si la so pen ako wang chunang je potta ke dotang atuma phan nilitum tangka maha ke longji anta pilab lo mante ke chok lima tum phan ke nilitum ke pinang ji atangka maha anta nitum pilab lo pusi patumi la press midalong kaning je nilita thek long lo la si pilab lo la ke mesen alam lo nilitum sarkar phanda churgu iglo la ke mepi galam lo setame nili ako isi kachini gangtum abang ke la phelo je alang li tum phan la bang hini asongja mante man peng edo abang putum han kar jugang tung la phelo je haladak ni li ke thek long jitu NSIDCL long la pen along aprek a guidelines long ta do ke tok do je land holder la pen pata holder alang li tum phan klar et pen dak amen thapon pen si ke long nang ji tangka maha anta pinangji mane land compensation land acquisition a compensation ke pinangji pusi hadak tok dak do
lasi dak nili pui bangke karbiang long along ke ilitum emetang adim lapen tangka maha kadure joine pota ka chikuri thekhe bangsi ke onglang tangka maha kawe joine dipu ke bang thekhe joine apor dosi tame tangka wedelo lapen nang hilat nang wadat joine si alang litum pata kawita du uta haipo lasi nili pui bangke lason pata kawe pin do kholdar sita long le luma lak do kholdar chot ke long le pu la so bang ten jing rong pi nang rat phan pak clear tha mondol tum pak clear tha nang ka do khol chot ke long le amu ko sangu dake apota aki ding tha aki chi ta ko ko pin ne la tum ki irtab do nil da chini pet be la si la bang rat phan klar dak ningi tha je pota chok lim le ke long le la pen la dak bang ke la pu lu pu than ik tha je do kholdar chok ke long le pu than ik tha la bang ta nil tum chining tum la si la dak pulo tang the hala so dim long ko masika che thaplo hala so do kholdar chot padim ko masika che thaplo tangte piniar ni hala dak niltum ke chok che puket do pik lake niltum pini dala so long bangke jut pet ne do o a lo pen niltum rat phan pak langji lasi mondo latum sk tum amen che thapla lake niltum a lo pak lang thek nang litum arni nang hot noi niltum a lo pak lang thek lasi nili alang litum phan bang ini songja po phan ka chunu ning yi bangke nili ki punang ya lama we athela ke party align pinak alang letum ke bang party si ke klem si to we phi sitame patumi alang letum kaning ji alam ateng pasi nili kaning ji kang tum lo je la solam klar dak ji phan ke puthot athan thulot nomor si ke tenjing rong pile dak clarification nang pinoi hinia bangke kali pulotang te nang letum phan songja po bahani phan ka chunu ri lo ten jing rong pi la pen nang le tu nili ta do po nili ke do ke kabor i po ke do ana lo che wan pen ko nasi ke chok chema rat atheng nu long le ile tum che thanana nili pe klang po suang bong jong si nili ke chok che do kok plo tang te rat a phan ta nili dia chuangi ten jing rong pi phan ta me ko nat man ma da phan man nili a koi a ka heng no ke wan nili dia chuangi se ta me lasgo bangke la pu mat judje alam ding pik athe alu ong pik khangjang lasi ko pi man nili long ke do la nili paklang la po ke chok che a video recording ta paklang po a lo ta paklang po la si tenjing ro pi phan nang litum erens ingo adim nili tawang po nang litum songja po tum ta donoi la ke ka chuning rilo la pen ako esi nili ke hang chuji bang la phelo la jong se awar sai we pulo tang te a tenjing rong pi amondol ask la pen nili me thang mata ko nasi ke chok che ma nili aja pon po la pen haladak la ha songja po tum sitame nang dudun ingoi la ferangke pandai litum ponanang hala dagamat niliar jupo ko pisi nili ka chini ke chok chema ko nat arong ma la pen rara phanta klar dak pen arju nang ko ansi ke chok lim lema arju nang la so yong sinili rara phan ke than tap hala dak ko nat ni arong yong sinili non ke dam tangan ka chu bai dam e ka chong thui dam ko pini do kok plo tang te non tame nili phandang sai tame nili thang nili ngat dugawe athe ke chok chi ke nili ke la si hal dak dam nang po adim mat aklong mat litum klar dak long po lage la si hadak ke dam hut jong si rada tum nang than ke la ke dak ke wang pen la son si nil tum phan nang chong thui pulo tang te hadak pen nang bisar phinoi nili thang ning duga we ning ke oji alama we la pen alang le tum phan ta pini nang ke ther nang ke hap jakong pen si nili phan nang pa bon dai thap putan nili ki pujalam avelo la si la ke klar dak lo la pen ako isi do thulang silveta rizap alang le tum ta pulo la ke rizap pulo la ke 1971 nili arju kailo ne pilone sta 1971 si gazette notification do puselang ne tum pulo pata hotu kalangi nili kali pupe setame nili RTI ka kuri long a reply nili phan ke 1971 alule nang pi kali la hello mo dorkar pulo tangte nili nangli pegi rat phanda pegi ba lagle non ta nili dak ferang ke phan pipo papaklang nang lasi 1981 si dake lo ke tok do je gazette notification la dake tok do lasi dake toke in exercise of power conferred by section 9 of Karbianglong Forest Act 1957 the council forest board is pleased to finally constitute the land described in the schedule below to the reserve forest asi la son si dak ke tok je 1981 lake nililong ke doge pulo tang te alang le tung 71 pulote niliphan 81 pulo tang te kolo bang sia hok lo asi la son pulo tang te forest divisional forest aphan ilitum arjunang kokpo nang litum phan nang pia lu tong ke chok chema niliphan nang pitong ke chok chema nang litum phan nang ke chok ma niliphan nang ke chok ma lasi la son ka chong thui bang ke la ke alang nang litum si kan ni lo ka chong thui ke chok che
Lasi nanga chong thui phan plote tum nep nang kokpo nang le tum inside nang lagi divisional forest apanda lasi la ken nili nani ajerok ka kurilok kalilo la bangke alang le tum si RTI reply si nili phan neki pilo lasi ladak la puson hilo ketok la pen ladak east west south north kaduk weta dak tok lim in thim lim sidak kedu lasi ladak ariza mamen kirke name of district Karbi Anglong pulom Karbi Anglong pen duar disa moza lake duar disa moza pusi kaparlu pusi daketok name of reserve forest addition to Longnit reserve forest pusi daketok area 2.69 square kilometer asi boundary description dak do lablo nili phatang ki pial loke asi labangta nili klar dak pen kachini gang tunglo forest asor phandu nangi alang li tum nili phan tong nanga chong thuima nang li tum phan tong nanga chong thuima nili lo tong hong ma nang li tum lo tong hong ma lasi lalo lasi patta ke nili than iglo 1975 si lake Longnit area silveta koilari porlong patta kipi lapen joma bondi sitha buhi ta duet nili than bomlo alu tapaklang lo lasi lalo lapen ladak ako nili isialo hangchulang reserve dak PPC ke dolo setame forest divisional forest pen nili chief conservator office along apply pen a reply ke manja central range sinang pilo ladak atengke a map isinang krongdun lo a map sinang krongdun lo lake silveta ke reserve pusi Longnit dari jak pusi ambem nang krong dun lok amasi daan si inton kong lo a reply ta hajat tabelu lasi 1957 forest eka tenge hadak a section do halada ka teng plotang te ilong ang nam long forest dak pinchongi plotang te hadak notification pinangi in charge em dak forest em bak hadak arong area dam nang ji lapen officer tum ta dam nang ji lake nili kaning je lam kali ilitum aron alu long si dolo laso ofisi notice pi porada phan jenil itum la suang nam ke dak reserve bonai porada tum la sidang le tum ko pinegi pudoma agreements doma la so ofisi final kurisi reserve ke semar ik longji la si la hello aron nili ka chini ke setame la puson a reply la dak thang natawi ko pia thing pc ke ema la tanili arjulu la tawe ko mantu si ka bonai lo la tawe la puson si thang tawe la si nili puiglo arni thigo nili ta chiwan la polu hadak klar dak po nili akoy ke wan thap ma ke a hok pet ma a best do ma we ma best less ma dak chini pora da thengno ko nam ne si nili ke chokche do kok plotang te nili radang nu dia chuangi anong non ke wan akai no ke wan atum abang phu pantan nili adia chuangi la sia ko puthot nili ni tung tung alang le tum ning lo la dak ke private land ave silveta ke forest land pu the forest land to la tel tum chekroy na sila so puthak nili CM sar ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang li phan nili ke chetong namlo ha dong kamukam alang li hemalong alang li chujun ta han borani alang li la anakam ke ong inut CM amunit a hem chujun ar namakam iklemanta nili phan ang chetong laso arleng laso ake hai CM Dr. Tuliram Ronghang sar nili phan ang chetong nili pulo sar silveta ke apotal hai tadu nili phan nason sinange pulo hadi phule wang ingnai kro sang ho hadak le lang ignak pu an ahem chujun arna makam hudanta nili phan nang chetong la so munit ni phan nang chetong la pen sot atengsi CM sang nange pingkhada tengsi nili difuta wanglo dak rong the anga hem long alang li masi omor tiso em in charge forest alang li sorry forest ta alang li la revenue lo long le ahem phulo alang li phan arjulo o sar la ke reserve pusi alang li kipu tasi nili ta convince lo nili ta kroy lo to la porta ko nani chok che dat tai bene asi bang CM sar mata nang than pemilo nili convince nili kroy lo iye mata chipulo ra ke reserve central reserve lata nili kroy lo tne dak nili puje bangke then yala la so long le reserve pulo tangte nang litum kopia polo pinianta claim der lang kam chengche dalang for len akam non ki jut po silbeta aplang da claim bomlo silbeta aphi da claim bomlo ta kopi polo la song bom claim kredet sil dharampur na forest pute sil dharampur area forest padim longle pata dola padim nangli tum pini national highway tum claim lablo tenjing rongpi la clearance pc claim lablo pi posil beta area claim delo la nili tum rat tum kamang hudu kok la so lamang asi labangta tenzing rongpi bang nang pakliar ni non ta nili pulo mane a party a song tum pen nili thang alena de nawe BJP a song ja tum tang nili ki puja lamawe lake officially akam pinak lasi tenzing rong pisi so reply nang pinai pi pulo nang lilana chengche dat non forest halake claim eloke akaprek nang claim eloke dak claim ke dat labang clear ni lapen forest CM sar da pulo forest
ta pulo forest allo ta pulo forest pulo tangte ko nat pensi ko nat pen ke besi la joint secretary la kam kala tenzing rong pie bang non cadastral pu la solong gulf of india long ko son silak a report ki pilo athe dak nili tum long alis do nili tum akoy ke wan thap kali la si do nili tum aport na peklang labji la si la so teng pulo tangte ko son lo lake je alangli non cadastral pu athe packet 6 national highway 29 packet 6 along ladak kaprek dim non cadastral format kon nat amunit lo ne dak te bok terai tum chini ne amunita amen che thab lab lo la sim nangi plo te la tanil tum dak peklang lab ji la puson akoy ki wan thab kali hoitu la dak ke tok chok che det plo te la tanil chini dum det der lo ke type mistake del lo pu chini del lo la pen la solo bangke kali ni tu malu kali li lake plo te la ta chini ne del lo la ke ni si chok che lo plo tangte dak 3G award along ta do lab lo packet 6 national highway 29 non cadastral along an la tum amen kaprek amen thabla asi la bangta nil tum chining tu je forest blotang te nc dia ko sosi ke tok thulo la bang alangli la bangta nil tum nang klar dak sin tum chini kang tunglo asi pini phrangke ke ame ke phalam theke la helo je nili phan nang pulo alangli ka chubai pulo asi tangka mahalam nili ningela 5 to 6 crores 5 to 6 crores palam ko solo lake nili ko nane isiadim theklong lo alang letum kaningji asamis long bne katadulo je nearly 495 crores tane 500 kutia tenglo nili kaniye 5 to 6 crores 600 puke lasi nili dak alang letum pen klar dak nili ka chini ne dokok tai lasi alang letum pen akop puthot ran phan pa chini nak po package 1 to 7 nan athe package 1 ta rata tum chini noi la dakta karbiarong ba iltum karbiang long asap kapuri dumdo lasi nangi plote la tanil long alodo hoito alo la tum ke tok thap plote labang nili chini ne dalo lasi package 1 to 7 nan ko so package long ko an area ma ko an poisa ma la pen ki pitang ko an ma alang tum klar dak ason thana ason te nili tum anso se ininga rongpo lasi nili tum kachini tadotai kachini ne tadotai lasi non alama bangke tangka mahalam bangke lalo je alang letum chiniat plotang te radang nu than dang lasi nili ki puji bangke dak karbiang longa rat atung phan nili ka pamang hu prong ji mante ko pene ka chong thui ji mante rong asor ka chini ke thekere da do rong se tame la pen ka chini ne tum phan ka chong thui ji pu intention nili thang na tawe lasi la bangke klar dak rada thengnu ta nili kening jilo lasi ko penek alam nyong si do plotang te nang letum nili phan tani putame la pen non puthot akun nili ke hang thuji ke tenjing rong pile la so lam bang klar dak nang thanik noi la pen banginia songja po phan nili puji bangke alang letum banginia songja mane BJP president is karbiang long la pen long sing tok bi pune pine alang letum bahini phan kachuning riji bang la pelo tenjing rong pia phan la hai pa clear noi la pen adim aklong damanang hadak klar dak hala dak jong si ajata ke chok chia wi plotang te blake nili phan adai chanji la pen e lo dim nili non pa klang ikpo nili tum news tan nilum piglo dak amlukhi bazar long heme pia hem karli tang long sing be po hem aberenda pon pilap nili tum abatai ta than lo la so hem pon pilap hem pi bang pon pede to la ta aron lo nili tum kroid lo aron ke la puhan lo job sitame la so hem pen 200 meter ka hello long amlukhi sports association ke pon det 3G war long aben alis dokok lakli alis dokok plotang te la so ka bisar bang ko pia posi panghai jai lo ko mane ka che ton phan ke pon pi mane ka che ton ti phan pon pi pe det la puluma laken kuna lo justify lo lake la tanang clear tha BJP songya potung nil phan clear tha je la so bisar ko son ke dokok la pen nilitum tok jir pen em omorti so phan nili mata dulo rat tum pen nilitum claim rapet si alang letum ta pulo nak cera bun ta pulo kasi alang letum pen dam pen nilitum loki pido alang li phan loki pido je jor lep terona long amlukhi area long dak fisari rong asor hakko pen ke claim aludo dak adim do la so dim nang pon pinangi pura la tum patta chiku dam pulo hala dak jir song terang amen do kolo lasi la so jir song terang amen ke do ke chokche ni tum rat si ningkan phokep throkep dak ke do adim ke do bari pot ni tum si hakko pen da ok chu jok bom pusi alang le tum kaning yelo alam pen pu pesi
ตกจีร์สิเอี่ยมพันกิปีดังโลละสวลูอามาสิเอี่ยมอมอสิงติโซบังลังลิซีดักพุตอัพมวยปูdirection PC secretary kadu kawe level judlap bondol tum report van lam la bang sodim van et pen api secretary pen ako iam lo alo file pon elo ni limit hang mata dam lo rong sorta dam lo stami halat so long abisar pinienta omortisu order pi he det copy pot aningkan ha election na prang non 23 tanang elit thulu tangte ningkan si societa inside noi pu ko pia pot si ningji hai he det lo jir song terang ake saramen puding terang alang litum long ko pine ka cerap ali ke dudum do kok ma omor sing ti soban je bisar noi puta header bisar era hisi chini po ko masi ke long nang ima lapen very interesting see interesting lang la phela hala sodim 3G award along dak jir song amen do setame adak no hok takitok avi je fisari ta pon pujir song amen along isitawe tangte dak fisari do puta mondol tum report PLO forlen puri puta PLO tangte la so fisari kon nalong itu choken de lake lasi lake tok jir penalu ta dolo lasi nili pui bangke ke chok chelai si pek lang lo la pen mondol tum ke lake amen du pikhang jang lake bonglong kramsa block vanalong protap teron long pli bak amen do nili lang pui lo tangte so protap teron nili ka chinia tengke mondol হয়তো কাচিনি কালিদেত প্লতাং তে লাতা নিলি দিয়া চহাঙ্গি তা নিলি কাচিনিয়া তেংকে প্রতাপ তেরন ইন্দুত মন্ডল আলাংলি হালাদাক বংলং ক্রাম সালং সি আমেন যে থাবলা পেন নাংদো বংলং ক্রাম সারং নিলি এক্সাম্পল সি পি আদিম দপিক লো প্যাকেজ 1 to 7 an son dopik asi isi example lo bonglong kram sa block 1 plotang te haladak ningkan pharo isi soselo hadak rong kachukim radatum la pen nili ka chetong dang nili long pherang ke nadu ka chetong dang hutke arong asar alangli bangke 68 years lo artata arong adim bang rong kachukim ke ningkan pharo isi soselo non hala sodim alangli ki pu bangke nili tum malong ke lahaya munit ke ave nitum ke chini thang tawe lasi lason lake ki chok che galilang ma lasi non ako isialam nili ninge paklang tu rada thengnu lasi chok che lo te nili pandang dia noi nili asap dhoro malam daming tu lasi non malom isi ke joy ke gala phelo aron barim pulotang te rong kerong obdo pulote la bangso munit ko na hong do tame rong kerong ob kachirung pidu nang rong asara long do ansi tame kachirung apoisa pidu nang ji pulotang te haladak rong asar la so munit phan kachini ne diaji ke thangnat alam ave lalo la pen christian pulotang te hoitu mondoli aniom doye je mondoli long tame kachirung cherek hoitu kopene dota hai lasi halatum ta ladak arekod ave pulotang te aron kimi long ta arekod ave pulotang te so munit ke konat pen sidak potaka kurilo so munit dak ko son lo la pulotang te la ke mo pen ning lo ke hai una baling ke thekere ling kuri jam ta chok pulote la bang nang clear ing noi bang do khololong le ta chok lo ti komali la ke ha ke thekeling si bang kuri pu ka chi hai una ling lo pulotang te la songja pu bang ni tum rada theng no than noi la ke along le vi ta me un lo la ka do khol ke apota vi lang ke pulote la ta ni le tum buji po ni le tum akoy ke wan bang si ke chok che lo pu ni le tum ni le chi sikar po lasi pinilan lo pharang ke mai phabang ke je alang le tum aphan ni le chuning lo la kan ji ana lama bang hala tenjing rong pi pen ka du ching rong pet pen le pak clear ason te puni le tum ni rong pa ri la han lo ni li pini pharang ke lam thege phai lam the la pa alang le tum ji tu ni li phan isi ni nang ki pu nang ke koi pu gali alang le tum ta clear nang ki pi lo la sinilita la so thak lam klar ki pi alam theke la han lo